ko le ke u fa pe kai fa da ko fa ka tu be va fit po ni ba fa ba pe ki he Facebook a Broadcom FM podcasting kada ke fa ko tu a e wa mala ko ya o pong pong ini malo lo mari au e ki bo le ya tonga to ta ka wa ta i he Malanga fa mari ko pong pong ini ai ko Ouau Malanga Sapate Fakalotofo'ou Tongata Malanga ko President Paula o Siasi ko Right Honorable Fakalotofo'ou te vita ko ia havea Falelotu Centenary o Lotu i Nuku'alofa pea i he taimini ko tola ya pito ai Falelotu he taimini me haine tahine ko Princess Charlotte Bafle o Falelotu ita hiva tu pe ma pa mo kau hiva ko te na fa ko fa ba le so di ko ya o pong pong ini ko ya fa ta wa pe ta ka wa ta mo to mo me amai Facebook ko ya Broadcom FM podcasting o ku i hen pe mo kau ta ke kau fo fo nga pule anga muri pe ki he kau ta ki ga hi siasi funga waka ke he i Sapate Fakalotofo'ou Malanga ko ia o pong pong ini ko Ouau Malanga Fakalotofo'ou Hono te au ia ai ko ui ki he Lotu fa ko pe se o Konifelenisi ko Palestini pe ko himi ulwaki me antua ia princesi sinai takala tu i mata moana i fanakawa ki langi tu aho ko fonga paloti ko same te autonoa Tongatapu matini ni poni finau ko fofonga paloti iono lakanga ko hiwa fafeta i o same ko Konifelenisi pe mo Siasi pe e hoka tulewa ki he toe fapapau i e tautui Palestini pe ia o Siasi ai ko pe hoka tu ki tui ai ko tui ai Wesleyan me he hofanga hau pe si ni mawa ko hiki e Tongatapu moritoni September ta walwal daha la to pulusi e taibani mawa ke Fakamanatu a Senituli ulwa ki ko ia o Lotu ko le soni wa e lawa tuia e sina vaipuna ko fofonga paloti vai fonua Tongatapu e hoko lewa ke ulwa ki famale soni ko e vai kolo ua ulwa ki ia ko le soni hono tolu ko whawekau kuri moe anga siahi. Whawawhonga ia vai whanua Tonga o Aotearoa. Hoka lewa ke hiwa whamare soni hono wā ko vai whanua Amerika ia pia mo Hawaii. Ko le soni wha e lawa tuia e Siodemanu. Ko whawawhonga paloti i hono lakangape. Ko himi wā Vani si fatulolo ko fonga paloti o vai fonua babau hot leva ki Malanga pa senbe ko ia o Siasi right honorable fa vekau ta te vita ko ia bea ko hiva tuku o tau mo elami tadaki ai hiva fatata no sila ta hiva ka to ai pe mo Konifelenisi Hoa te kelesi, hiwa tuku mo e whaswafonua. Pea koe Ouau Malanga Sapate Fakalotofo'ou o e Centenary o e Konifelenisi. A Siasi Wesleyan tawatai na Tonga. Aho i e taimini oku malumalu talawai pe. O se i a vai koe ane to koe ane afi. Pea ka i e taimini oku mal lelei pe moko lelei pe i taivini pe ko kamata ke ko fonu a Falelotu e taimini pe be fo no fo i ki tua ko ia i taimini ko e hiwa tali pe ko pe e maopa fata ha pe ko hiwa ko ia de lau ko ai whamare soni ko Amerika mo Hawaii pe foki New Zealand.
Tadal VIP untuk kota tau kau kata I radio walfit poin ma FM pagi Facebook Broadcom FM podcasting tuta ena vivio I taimini Falelotu Centenary pe age ko ia ko Ouau Malanga Sapate Konifelenisi aya ko kavenga ko Fakalotofo'ou ke fai ke hulu atu ai ko besi Malanga ke hepe he hange o mo hulu atu I he mea ko toa pe I he tui pe mo ya kanaki mo ilo loloto mo feinga ke he kai uma I he ofa kia te ki mautolu ke pehe foki ho mo hulu atu I he keresi koeni Famon yaya ua korinto vesi valu vesi vitu ya koe kaweinga ya Malanga koe presiden pe ya Siasi Wesleyan tau taina Tonga hage pe koe ne whaonga tu kinau tolu toko ni ki he Ouau Malanga koe pongpong ini koe himi uluaki mea tua ya prinsesi sinai takala tui matamoana I whanakawa ki langi tuahau koe same tatakia toketa matini niponi whinau whafonga paloti I ono lakanga pea poke hiwa whawhetai oe same konfenisi pea mo Siasi hoka tu koe toe whapapau I tau tui tataki pe he paiseni o Siasi ai ko tui ai Uesiliana me he ho whangahau pe sini maua ko hiki toketa moriton September tahawalu vaudaha la toi pulusi pe I he taiwani maua ke Fakamanatu ai Centenary uluaki ko ia o Lotu ko le soni wa sina vaipona fa paloti vai ponua Tongatapu ko hiwa whawale soni uluaki ko vai kolo ua uluaki le soni Hono tolu vai vikau kuri moe anga fisiahi ko whawafonga vai ponua Tonga o Aotearoa hiwa whawale soni Hono ua ko vai ponua Amerika pe mo Hawaii le soni wha sione manu koe whawafonga paloti I Hono lakanga himiwa Williami Fatulolo koe whawafonga paloti vai whanua wawau pea koe hiwa tuku koe hiwa whataha kai tataki he hiwa whataha koe anu sila pea kau whataha toi pepe moe konfenisi Hono hiwai oe antema koe oku tau moe lami hokon ke kelesi hiwa tuku pa moe pasi whaponua ka I he taimini mo mea mai koe ta angauani whapangu
Latu, Kapawe kai lakake homo maonioni, I maonione kau skalaibe me kau farisi, e kai pito te mauhu ke pureanga o hewani. E Israeli, toho amana ki ashova, he ki ashova e ofa, pe au hene afio ai hohu I o rahi au pito. Tau kau whakatahe lotu koko. Ai awhiwhiona, maonioni moranglangi, koe tokotolo ai awhiwhiona, ka koe tua peta, alofa mai kia tiki mautolu, koe kauanga hala au hausia. Amen. Koe uruake oi wholofola himi ke Ouau Malanga ka Fakalotofo'ou hono te au, koe himi whāwalu. Te ulau at peves uruaki mo ka ataki hiwa hoko mai ngā hevesi. Ei, ko koe ko eiki a whio I tāniti. Tau ko whale maolunga, mo nofo anga haotua. Oh
me e whakatau whai e lotu punake i sā me te au tolungo furu. Hake ke tau lau whetari aki pe. Mei he ngai lolo tō, kou tau tapa, ia te koe e si hova. Ka neke nofo e ia ke lama kovi, ko hai hataha e tū atonai. Ko nofo akitari kia si hova e, nai nofo akitari hoku lau mari e. Pia e ne folo fola nā ku amanaki pe. E Uesiliana tuho amanaki a si hova, e o kuia si hova ai ofa, pe a kuhene a whio ai huhui o lahi anoa. E tēne huhui a Uesiliana eia, me e naunga i kovi kotoa. Amen. Ke tau whai ai lotu o e tau tui koe ka Wesleyan. Na ilo mo tui be e sone Wesleyan, koe tui e ka Wesleyan o i kai ngata be he tui e ka apostolo. E whai at be a e ne tui, pe te nei rau o pe he. Tau rau whakataha ai tui, mea sone Wesleyan, ke tau rau. O ko te tui whoki, e te tuko e alhara, mo te hao me kou hao tu nuk mai, ke whatamara mo tui piktai ki a sisu. O ko tui, mau e tui ko ia, ai whakamore more e ngahi alhara, mo e ohi ke whamire o tua. Mo whanai whau hokuloto, rau whamon ki ai katoa, rau mare maani oni o ngofi ai te kita. O kōtui o ngāu e rau mare maani oni koia. E ngāu e kele lei o ngāhi bunga ngā katoa. Ka pāu te ukau koia, kore au malot, kene taki au ke hauhawa, ai ai ala mau ke mohini. Pāu ka pāu e kai ke utokama, ke ake mai kuma na kori o tāma te e kulelei e malu e rau mari e mea te au e te toi mate ki amara o kure tui ki aanga e ngai maa presi e maa e o sakala menki o pakai te moe ho moe e aku te tui fok kako te pokui kita o te tono ke te whai, tūki ngata, whamoi. Tau rau whataha lotua e ki, koe mau tamai viewani, te tāpua o huapa, e au mai o kore, whae whinangara, hange e koe i rami, kepe hoki maman. Mai au na mau me kai te nai, whamore more mauma he ampara. Mele mau whamore more nā tōru. E ona u whau mātōru ka iani, whau sāu mātōru hitu. E o ko ai kure, moe gloria, o taimata, pia taimata. Amen.
e le soni ki he ngāwe anga o pongpongini o kuia aua sa miwela wahe uluaki pia moi vesi uluaki pia moi taha fitu ki he ua fitu ua sa miwela wahe uluaki vesi uluaki moi taha fitu ki he ua fitu pia hiri ai pe kia saula pia kua foki a te vita me he tai o haa amareki pia kua alua ene nofo isigilaki aho ua ene nofo isigilaki pia tengi ia e te vita saula mono foha ko se ona tane aki ai tongi lau lau ko engi pia ne whekau ke ako a haasi uta ia hivana koe kau whana. Wakai ko tohia, i he tohi ko se sa. E isi leri, ko tamate i ho te unga, i ngahi potu maa o lunga. Oi, he tō ai whahinga kau kaua, o wai tala ki kati, o wai whanongonongo i he ngahi hala o Askeloni. Na awhiewhia kau tahine Filistia, na haka e o whewhine o kau tae ka muna. Ngahi mo unga o kiripoa, o wa e hahau pe uha ke te motoluna. Pe aia ngoe anga e hapai me iai ha mea. Heri aki ai ai pā o kau toa, koe pā o saula, hangene i kai pania. Me he tohi, o e tō, me he ngako o e toa. Koe kau whanasi o ne tane, na i kai situa. Pe fokinge esi, a here tā a saula. Koe mea whakaofa, mo masani. Ai wā o saula, mo se ona tane, i ena mo ui. Pe ai he pekia, na i kai te na mawai ai. Na ana mawe, i whangai kare, na ana maalohi, i whangalai o ne. Tahine isileri, mau tengi hia a saula, ene atuha mau kofukulo kula, moni mea whakauso usa, mo whakaheka ki o mau kofu, ai te unga koula. Oi, he tō ai whainga kau kaua, lolo tonga ai tauna. Si ona tane, o tōhonga ai pot maolunga, hoto nā paa koe uhi ko koe. Ala si ona tane, ko oanga rerei kia te au, koe mea ke. Fakalotofo'ou kia te au, o hulu i hawhewhine. Oi, he tō ai whainga kau kaua, moi fuma hafu, ko auha. Tongi e wholofolani ki o tauloto. Amen.
Tolore soni uhaia Ipseria Paula, ua Ipseria Paula kai Korinto, value vai, matalau mio no fito e vesi, tuki kono wa fulmani mai konga. Ua Korinto vai valu, fitu ki he talima. Ke he pe, e hange o mo hulu atu i he mea kotoa pe, i e tui, mo ia konaki, mo ilo loloto, mo e whainga ke heke, kai uma i he ofa ke te mautolu, ke pehe fōki ho mo hulu atu i he keresi koini. O i kai te urea pehe ko e whikau, ka ko e ku whakahaia e whainga e ka kai ke usivi ai mo oni o e ofa mautolu fōki. Seuke, o ku mo ilo e ofa o tau eiki ko si su kalaisi he ne koloa ia, ka ne hoko koe masiva, koe uhi koe ki mautolu. Koe uhi koe mea i he ne masiva, ke mou hoko koe koloa ia. Io, i mea ni koe ku whakaukau pe o ku atu. He koe ia pe ku tau mua nihi pe he. He na mou kamata i he tau kua hiri, o mua i he ngahi siasi koe. O i kai i hono kamata whai pe o e mea. Ka i hono i foki. E ke mou whakao sieni, hono whai foki. He kumoni na mou loto le rei rewa ke oi. Ka koe uhi ke ai hano whakao si e hoa moia. Pe tau mo mawhai. E ka pau ko loto fie whai o taut mai. Ko ne hoi fuai ai eiki o ku whakafuafuaki. Ai mea kure mau. O i kai aki. Ai mea ui kai tere mau. Pea tae hai koe whai ni ke mau fie maari ai hani ihi. Kai mawhasia ki mautolu. I kai. Ka koe whai aki ai lao o i whakawheunga. O pehe. I taimi koe ni. Ke lawe atu ho mou mea hulu. Ke nau mea tae au. Kai toki lawe mai foki e nau mea hulu. Ki ho mou mea tae au. Ko hige ai ha whakawheunga. O hange koe wholofola. Koe ana ne tufi o lahi. Nai kai tomo atu. Ka koe ana e tufi o si. Nai kai tae kakato. E meni.
tata hai Amerika pe mo Hawaii mana fai wa kasarita o le Jesus na fai make ni ma wahe o fulmata ko nga ki no fang fulmato lu ma ke wahe ni ma ve suata ki fang fulmato lu ai gwa nga hireani pe ko edi ko fokia sisu he waka ke kauwai pe fkata ke te hafu ka kailahi pe rani he matatahi mo hau hatro taha o e kaupure o e Falelotu kono hingoa ko sailosi pe ne wakai ke sisu na ne hinga atu ki hono vai o ne kore lahi ke te ia pehe ko sia ku kihi i fefide o ku tauaki tau mea ku ke mea ange o ai honi maa ke te ia ko uhi ke ne Hawaii o mo ui pe aluia mo e tangata pe amumui ki ai hafu kakailahi pe nau whetau mi mai ke te ia pe ai hawe fine e taha ko au toto o tau hongo fulu maa ua pe alahi ai whaito o whakamamahi ko whai ke te ia e kau whaito o toko lahi pe ko o siatu sia ne koloa katoa kai kai au pito te ne aonga kia mea kai kehe na ne whaka au ki mui pe ko ne whanongo ki he talanoa o sisu pa ne hao moe kakai mi hono tua o ne ala ki hono kofu e na ne pehe ka pau te wala ke te ia ne ongo kono kofu pe e whakamu iau pia matu rewa e ne au o ne ongo i hono sino kone mo ui mi he hono mamahi anga ka kailo rewa e sisu i hono whinangalo ko aluatu mia te ia ha malohi pe ne tafoki ke kakai o ne pehe ko hai ne ala ki hoku kofu pe pehe he ne kaua ko ki te ia ko lau ko a ko hai ko ne ala ki te au ka au ke wakai ki he kakai o una whetao mi mai ki te koe ka wakai fori pe e ia ke i loa e tō taha ko ne whai e mea ko ia pe a koe whiwhine i ne wakai e mea ko hoko ki te ia nā ne mo uiri fia be mo tete tete. O ne hau o hinga i hono ao o ne vete atu hono kotoa. Ka haka pehe e ia ki ai ngā ata kua whakamu i koe e ho o tui. Alu o fie mari e pea pea ke mo ui me ho mamahi anga. Pero tonga re ke irea, me hawa di hibi he whare o e pure o e Falelotu, o nau pehe, ko pekia o o whewhine. Ko maa ke whakaangusia i pe ai tangata eiki, ka ngona si su ai mea na alu, na lau, o ne pehe ki mata pure, o wa e loto si, ke he pehe, ke mau ho tui. Pera ika i te ne tūku hataha ke o muia, ko pita pe, mo semis, mo sione, ko te hina o semisi. Pera wau ke api o matapure, pera i loi e si suafu wālau, ko ki nau tolu na e te ingi hia, mo ki nau tolu na e fu o iaue, pera e hu o rea ke tiki nau tolu, ko mo wala u motangi ko uma o kai pekia e tahine ka ku mohe pena luma ke te ia ka hanga ia o ka pusu ki lau tolu toa o ne ave ai tamai ai tahine mo ne fae ku nau tolu ne ha mo ya o nau hu ke botu na ia ia tahine pene puke no ni maha ne pegi ai.
tarika kumi, aia kono hiki si tahine, ogo talatu ke tu. Pe tu hake tahine, o ewa he kone hongo fuluma wa ta. Pe ohore wa hona uloto, koe oho kako haho. Pene nai ke te kinau tolu, ke ua na ilo hea taha, ai mea ko ia. Pene whikau ke onge haane mea kene kai. Taungata mea ai. Amen. Whikau sione panu, ko e pofonga paroti i Hono lakanga. Ko himi wa, tuanisi fatulolo, ko pofonga paroti, ko ponua babau. Kono oa e whorporahini, ke ngawe anga mafa o e pongpongini, kono whange au, hongo fulmaua o e whorporahini. Te u lawa pe ves uraki, ka mau hiwa mai, honge koe i porokalama. Ka mau whamore o mea ke tau hiwa. Ke maa haloto maa, haloto kua lanu, fufulu i e tata a, ne ringi pe maaku.
ke hebe e hange o mo hulu atu I he mea kotoa be I he tui mo e akonaki mo I ilololoto mo I whenga ke he ke kai o maa he ofa ki ati mautolu ke he fōki ho mo hulu atu I he kres koe ni e kawenga koe Fakalotofo'ou koe whai ke hulu atu Tāpu ke awhia o toa mawhi, te o tau loto ngā, mo e Falelotu, Fakamanatu e ulak Centenary Lotu I Tonga. Tāpu ke o mawhiwhio, tui o Tonga, King Tupo Hono, mo kuina naspau. Tāpu ke taine bin Siasi, sa lote mawhileo pilolevo, ka maa bin se sofena. Kama e Falelotu Moimoi Tap ga Lotu ita, Lotu filakep. Tap ke ko wana wa mohapai. Kama e ho eiki. O fio yang tau dolu I lolo tongan. Tap ke palemia kama e kau minista e kabineti, kau fafonga Falelea. Commissioners and ambassadors of foreign missions to Tonga, expatriates, presidents and moderators, members of the clergy from overseas. Tapi kau daglot funuan, kau tarik pasten, kama modal kau tabe tau kau fadam yang ah fuabaka, Lotu funuan. Tapi kita ini bin Siasi, natakala tuah kama kau tagoni, tagon mai kau yahon, kau fai hiba, ngai kau hiba. Tapi ke sekedai lah yo conference kakato, yo kore ke hufang ngai talaf katap kutobe, utala muafaki. Kata ke fai Malanga yahon. Oto e koloa ia o e konferensi, mene a fio. Mon bea so de baptize, o haka tau kato e baptize o vai ai, ko osfai o tau baptize o lau marie. Tulawat, ka whakakato be proklama ke tai lahi. The Apostle Paul writes these words to the Corinthians. But since you excel in everything, in faith, in speech, in knowledge, in complete earnestness, and in the love we have kindled in you, see that you also excel in this grace of giving. To excel is to go beyond the prescribed limit. To excel in the things of God is to do more than is expected. To excel in our faith must be active and stronger than usual. According to John Wesley, to excel in faith is to keep the faith fire burning. When our faith is burning like hell, our faith excels. When our teaching burns our audience and make them uncomfortable, our teaching excels. We excel in our knowledge when our knowledge of God burns us into our knees and humble us before our God. A prevailing sin in the church today
is the sin of lukewarmness. Lukewarmness is neither hot or cold. It is when people put on two faces, speak with two mouths. That is lukewarmness. When we allowed lukewarmness to become the norm in the church would no longer have the desire to read and know and live the scripture. We would fail to live a powerful prayer life. Earnest desires for holiness, soul winning, and service are easily sacrificed, and we would not know that we have committed sin. Any hope for this conference to excel in the things of God in the next 100 years, we must rekindle the fire of active faith and service. We must make time for the scripture to read and understand, and we must stay where the fire is. What Wesley feared the most was not that our great movement, known as the Methodists, will eventually cease to exist or one day die from the earth. My fear is that our people will become content to live without the fire, the power, the excitement, and the supernatural elements that make us great. We need the fire to move us beyond what is expected and into the twilight where the in-depth mysteries of our faith and our teachings and our knowledge of God will be realized. That is our conference assignment for the first year of our journey into the next 100 years. May God bless our conference and our future. Malawa noa pe, ke whae Siasi ha mea Ouau, mo ha mea kurarahi ange. O ka pao pe, ke ne whae ke hulu atu, a ne tui, e ne ako naki, pe mo ne mao e poto whakaotua. Hulu atu, i he anga mahini. Whanonga ia nā tau whai, he tau e tiau ko hilei. Whanonga ia te tau whai, he tau e tiau ka hokamai. Ko pau ke tau whai, ha mea kehe, ha mea Ouau, ha mea ku hulu atu, he mea u tau mahin mo ia. Koe whai ke hulu atu, koe whainga maari e ke whakafou. Whakafou e tau mui, mo tau ngāwe, ai kou tau anga mahini mo ia. Te kai ke whakafou, te tau whai pe mea ta tau. Te kai tua me ia kehe, ko ia ai pe. Eki whamadara, Albert Einstein ane pehe, ka pau tau whi mau haola kehe, me he ola maheni u tau wanga ki ai, whai ha mea kehe, whai ha mea whou. Ko ia ai ola kehe, mo aola whou, ki he tau mea au whai. Ka whai ke hulu atu, koe konga tai iloa ia, o e tau tui, mo e tau wakonaki, mo e tau ilo ki o tau otua. Koe hulu atu ka ki wāi hala ia, o tau mawahe ai me he tui o uhinga maari e, ki he tui o tai uhinga. Ka e toki whakae a hono mahu inga i hono whakahoko. E os me ngahi ako naki, me ngahi whakaino hino, me tuk whakaholo ko tau anga maheni ai. Ke lahi anga tau ilo, mo ilo e poto oi otua. Ko pau pe ke tau loto lahi, ke tau unu ki tua, me mea u tau anga ai. Koe hulu atu, koe tukuange, ai me au tau nonga ai. Ka tau hiki ke vai hala,
e tai manonga ia e tau mo ui mo tau tui. Ka te tau wibili ai ke mau ha uhinga lelei mo fo'ou ke hoka tuai ai tau tui. Tala mai be punake, ka whai be tau hake me whai toka, me whai toka o e tai mahino mo tai manonga, ko e tai iloa, ko e te tau punake ai. Ko historia whaua kia mea fo'ou, me au tau kakapa ki ai o mau, pe au whakawhiawhia, pe au tohia, ko tau talanoa fo'ou. Pe au whimau ke tau toe tohi, ai historia o e Siasi, a kia ngahi mea mo ui, mo ngahi mea fo'ou, o ilo ai hulu atu e tau tui, mo tau whai e ako naki, pe mo e poto whakao tua, i ari ki tau tolu. O kai beo no tala off, ko e mea si beo tau mata, e toki ha a moi, hono mata i koloa. Maheni pe ka ai ngai ai korinto, ko e fuaki, whai be he siu, ki he siu. Tohi ngā o ea me conspiracione vai wha, i whiwhide Samelia. Kai bebe sisu, tuku ai utu e vai o seko pe, he te ke toi whienua pe. O nono mai o utu he vai mo ui, e ma opu hakea i holoto mo laumarie, o hoko se mo tangata. Pe fuafua conference, pe kōsirio e kau muimui o sisu, nai whai pei ai seu sarema, o se mista koua o sisu, mo e kau ako ngā, nana no whai o tatari ke haere ngā o mai o sisu. Nana au tutu uni ki he Siasi ono kamatanga, mo whakaului, whai pei mea motua. O mai pei mea mo sese me mo lao, ai pei kamu mo paptaiso, pe tau nofo malu pe, ona whai ha mea ke. Tai vilitaki a Paula, tai imi ke tau hopo ki he tai iloa, na oa ke Centenary, sai pe lao, kai ahi e whakamoui ke whaia ke tui, he koe tui kono mamani ona koe tai iloa. Tau hopo ki ai, ok ai e mafe o tua, hei kai tū ki a Hawaii, oha taha, au whai ene tui ia te ia. Tau hopo ki ai, tau puke ki ai, pe oa nā tau tukuange, pe oa nā tau tukua, kai oa kene ofa mai. Koe amana ki whai noa, ka koe whai noa o e tui. Asira e hena e taof, ke whai he siu ha mea ke Centenary, e lau ia koe lakwe maa e whanau ke whankuri, whanawhatapu. E ahon, koe moana e tai loa koe ni, koe kore e whangakuri, ai nau maa ke ange mai whanau o Israeli. Kai monu, nai hulu atu e nau tui, mo nau wakonaki, mo nau iloloto, he koe nau ia kalaisi o kai viaha siu ma Centenary. Koe talau tua ia o kalais i he kres hulu atu. Te koe whake e Centenary ki he siu, koe e whika moia o kalais, koe whainga maari e ke whakawa auwhi, ai ongo matakari, nai wamama. O tau kātonga i, ai tau e te au, mi ua Konifelenisi, tahi wawa wha. Conference ko ia na whakama opo ai, ai Lotu, pia mo e whanua, ai wāma mao ke wāof. Kora tala o tua hei kai tu ia hake kehe, i he tau a tai nā tu koe whakaongo. Pia kono whakainhui no whakaulanga ngā, tēne whakatahai ai whanua, pia mo e Lotu. Ka pao nā nau kei wiki pe ai ngāi tuku whakaolo, ko waihi e hanau whirauraki. Ka nā nau wiki a Sisu Christ, ko ia nā e tulu tu iai a Tonga, i he tēpire pe taha, o pak pe ai mā, pe inu pe me ipo taha, pe taha ia e whanua, pe mo e Lotu.
Ke ura Konifelenisi tahi wawafa. Nai whaiaga tui. Nai huluat. Nai whaiaga I lololoto mo poto whakautua. Nai huluat. Nai whakawholofola pe nai whakautua. Pe nai whiunga mai urunganga e whanua mo tau tau. Ki e whare o tupou. He koia tene whakatata hai. Ai whanua ki he o tua. Tai wawa whānei kai koe whakakakato pe o tauataina me pote pure I Australia. Aina mokoi kia ia tupou. Ka koe whakakakato ia o tuk whanua ki langi. Koe tua mo Tonga. Ki taha Tonga ki o tua. Pea ai Tonga aho na o tua. Io nei kai ke whaingo fua e ura Konifelenisi tahi wawa wha. Hena pau ki to mua Fakalotofo'ou ai kainga na tutu mo krisiua. Kana lawa pe. Hena hulu atu e nau tui, na loloto e nau wako naki, pea ma nau ilo ki nau otua. Senituli ko eni ko Senituli e whawhitai, na hulu atu e tui mo ilo loloto. Ai Falelotu pou mo hou e ki, e nau rawa whakatahataha e ki tau tolu ki ho tau otua. Bon belau ya Paula ki Mastonia pe mo grindo. Nai pehe pea Tonga. Kana hulu atu e tui mo yakonaki mo poto. Na ne whakamaa opo ho tau whanua ke Siasi peta. Nai mea he na Dr. Alfred Wood. Ona pehe. Upanga Tongatapu. Koe mahaki o Wesleyan koe mawahe wahe. Pea pihia pe Wesleyan ia. E mahaki o palotsani koe whakaanga. Tau ene te au. Ko tō whanonga ia mai. Koe ngai tau ia. O mo ua he mahaki whakau Wesleyan. Tau te au ka hoko mai. Phi mau ke whaito ia I Tonga. Whai ke hulu atu e tau tui. Pe whai ke loloto e tau ilo ki o tua. He te tau whakalakai ho tau ngahi kehe. Ka whakatahataha I tau dolu ki o tua maas masi. Ala maha ko ia o puka e bea tongani. Motolu me muri. Mau e be mo motolu ai. Ko ia tahe hao. Ka te ukore atu. Kamata amua e vai hala. E tau te au ka hoko mai. Ai e tau keresi ke hulu atu. Ai e tau ilo ke loloto whiunga. Ke tau mamata ki a sisu mo tau o tua. Ka whakangalo ki e ngahi mea au tau kehe ai. Tau kamata mo e o tua. He ku kau ai o tua he tau mea koto pe. Pea koe tau Fakalotofo'ou. Koe tanoa pe iau e o tua ia ki tau tolu. Tau kamata, me tau whanonga pe vai hala o tau te au koko mai. Pe kei whai pe tangi ai mamani. Hai ka lau e same, me he loloto ko tau tapatu, ātona ie. Ongo ie kurea. Ke tokanga tu o whafunga ki reo o e kufia. Kana te whana mai pe puna ke. O ku hulu ai kres a ātona i. Pe au ia sihova ai whakamore. O ia sihova ai ofa. Pe au ki hene awhio ai huhu I. O rahi au pitu. O se tau e hongo fulmao a mai whai be mea te tau. Tarunga mo ne whakatonga. Ke whai ha mea kehe. Penai hulu ai ne tui. Nā mo e kapa pe o e kofu. E lawa no ai. E whapitai na e whamuia. Tangata tau e sinako ke ko mea te tau. Mate pe o whewhine kai tui pe. Hena e lahi pe a hulua e ne tui. Pe a awhia tua sisu o to e whakamuia. Koe Fakalotofo'ou. Koe whai ki hulu atu. Hulu atu mea koto pe o tau whai o kamata se taoni. Pe a hoko atu.
O a tai wharala ke tai iloa, he awhia ia e o tua ia. E ia i be ai o tua. Ko tau au whima, ke ta hopo ke he tai iloa, ke whamoni o kurahi a e da tui, pe puke ki tau tolu e o tua. Ka te tuka e konferensi a pongpongina, e mo whokiat o Fakalotofo'ou ho mo ngai family, he Fakalotofo'ou ai be ai Siasi, pia mo e whanua whok. Amen. Tau hewa toko e tataki tatore kau hewa nusila. Tau korbe ke kato e konferensi, tau ilo pe him ko ni o tau mo lami. Ke tau whai kato ia. Ka hilia e hewa toko mo mea hifo. O kei mea utokanga e skeitai la hifu kak mai mo ase ni tā ke whakakato ia. Ke tō kiresi ai tau Malanga. Mo mea hak, ke tataki tau tolu, ke hewa nusila. Kei whamalo ai pē ki a Oksana Tatapu ki San Francisco, Amerika. Angarelei ka inasko toa maaman puri pē i he mamata mai ko ia ki he Ouau Malanga Sapate Konifelenisi.
behi wa no sila mo konferensi kotoa pahi wa mo fini toa pa Sea conference kakato ne afio pe mo Falelotu Fakamanatu koni ko kore foki mo conference kakato o fehui uraki ya kua ngahi ko ngai ke whakakato lewa i he whainga maari o hoa koe ni. Ko whihui uraki ko ngā tolu, ke kua pekia ha whaiwhekau i he wahaa o i Konifelenisi. Tarika i sea io, koe ni ihi koe ni. Toke tā, ariwharet marakai moni. Siuperi, tai a moni tari ai. William tua koi. Pōhiwa he lotu, loto āhea. Ke pueri kaufusi. Siasi tene fufu tiweti. Katarina Valentaine Lutui. Sione Fakalotofo'ou misnare. Pe he kamata pe o e konferensi. Na e peki ai pe mo e whaiwhekau ahi ahi. Ko Simeone Mokena. Wataha ia sea, o e whiu uraki konga hono whaa, pe kua pekia ha whaafofonga i he waha a Konifelenisi. Kariki ai io, o ki nau tolu en Siosifa, Halafo'ou o tukolo, sione tuifua i waha waikona na iloa ko Halatokouwa, pola ta ane ka atoa na iloa ko mua ki peitolahi, ko orioni taufonua Latu na iloa ko tei, sione lampet fuapau tuiwai, Simeone Seluini, Losena Fatai, Etimoni Finau, Fusi Pore, Te Vita Mala'efo'ou, Amoresi Eri Samiu, pe he kamata pe e konferensi, ko mesui vai o mo'unga. Whiuraki konga hono ni ma, pe kua pekia ha se tuata Fakamanatu e waha o e konferensi, tariki ai o kuikai, ko whihui uraki konga ono, pe kua pekia ha whaiako Siasi, i he waha o e konferensi. Ko tariki ai io, pe ko kinau toruni, mere folau ahata i loa kamitoni, Simeone Latu leo, Serimoti te vita unga, mama e whanua fifita, Krentes fine anganofo, mere matangi finau kolo o whai, wakafutu manoa, makereta taunisila, maire utuki moana waka kawapalu, Lipina fatani tawake, pia mo ino ke waka. Whiui uraki konga fitu, pe kua pekia hataha ngā aue, ofis Siasi i he waha a Konifelenisi. Kariki ai io, o ki nau toluni, komisi, taufa fi haki. Meleane, tō whai haa mea sāwhi siketi. Pea koe whaosi, ko kamperi taufa, sea ko fotua. Ai, skiltali ai, ko madala konferensi Latu, na tu mai bege fai mua, i ahoni ha Lotu, ke Fakamanatu ki nau tolu, ko pekia. Ki muia ko fie whamaloat ke ngā family, Moimoi e ngāhi tamai, be mo whanau, e ngāhi ta, ke ngā ue e Siasi. Ke kau mō ngai tangata, nā nau whae ngāhi ngā ue lalahi. Ia tare nit nima mo, tare nit ta, ka nā nau ngā ue katoa pe ai Siasi, talanga fua ke konferensi, e ko whamaloat,
Kahiribe lotu Fakamanatu ni to ore wa honau hingoa. Elisi ngawe Moimoi. Kai ke tau be honau lang mo fia we nau fai fatogia I here kodi ai Siasi. O be bilalo ke tau fai Fakamanatu tau hiwa he nimange au fa noa. E suragi be me be sukausi pe de kore ke fai kausi awa wau. Kene fai ai lotu o Fakamanatu e kau pekia. Ke ufosio mai ke kau malolo o Howard ke langi e fefe na nofo. He do for no hara o fo he o mamahini ke mawa e pureanga. Whakatoka le lei ai hala pupu tamaki. O whono ngai ai kau karistiane kotoa pē. Nā e tangata whoronga toafa mea moe ne kāmeri. Me whai atu pē kui ai a tāku eke he tangata ke ne kāmeri. Ka taka hake ki he ngai ta hake o kou whātoka ngai ai ngoto ho topu wae o hewe one kai trawa ke tū mau ho wae ke ta whorong. Me ka tāu ka whaitu o ku hifonga ko whatoka I ho mui wae o ku ngoto, kai pupura e one ke puke e ta whoronga ke ta au ki lalo. Ka tari ko e kāmeri ke tangata. O kai ke toka ngau, ke he whanonga he hake mo hifo. O ko whe whanonga au he toka rerei mo toka maari. E misi au e pirikei mea whai he kau karistiana ko toa pē. O ku hake, o ku hifo. Ka ewa pē ke au si e kres whakaosi ko e ngataanga o e mo ui. O ku fufu ai e hala toka rerei ko e hala me taimi ki I taniti. Palestini e me konferenis kakato. Mau whakawhetai atu. Ho toka hala toka rerei. Ma e kau whai whatongia koen kua nau wongosia. He whamoni. He la mo uha. He toka maarea me toka ta maki. Ka koe ahoni. Ko Fakamanatu ai. Ai halaki apina. Lang I ai awhiona. Fakamanatu ko mau whai. Tare mau huu. Ia kalaisi, kako mau whamu ui. Emeni. E ako e kerese aki ko sisu kalais, mau whai au tua ka tau tamai.
po fio he lau mare ma ni kia dau tol ko to be ya o tangata. Amen. Ouau Malanga Sapate Konifelenisi Fakakoia Falelotu Centenary Lotu I Nuku'alofa ia koe Tongatapu Malanga koe Presidente Peia o Siasi Wesleyan tawataina Tonga Right Honorable Fakalotofo'ou Togeta Tevita Kola i Bea Bea koknau to koe nei tokoni koe ki he Malanga aia koe himi uaki ne mea tuaia prinsesi sinaitakala tui mata moala I whanakawa ki langi tuaho. Koe sa me tataki ia togeta matini nipon pinau pea koe hiwa whawale soni uaki. Io pea hokatu ki he hiwa whawetai koia o sa me koe whapapau koia tautui tataki peia pasenia Siasi mo lau pataha ai tui ai Uesiliana. Koe resoni hono wa le lawatuia sina vaipuna. Koe hiwa whawale soni uluaki koe wahe kolo wa uluaki mo nau whaihiwa ko maka roki totaha. Koe resoni hono tolu ne lawatuia whaipekau kuri moe anga whisiahi koe hiwa whawale soni hono wa koe wahe whanua Amerika ia pea mo Hawaii koe nau whaihiwa ko Kazanita whiri moe hala ofa. Koe resoni hono wha ne lawatuia whaipekau sione manu koe himi wa ko warisi whatulolo pea pe foki ki he wawatu ai Konifelenisi kakatoa ki nau tolo koia ai kau pekia ne whao koia Centenary lahi ai Siasi whawekau alwhereti ateola pea koe Lotu koia ai kau pekia ne whao koia whawekau tuiplotu wharetau koe whawekau pule o e wai whanua wawa ou ia
pe ko e himi tuku ne hiwa tuku ki pe whakataha hono tataki e hiwa whakataha ko ia no sila o tau mo e lami mo e whahiwa ko mo fini toafa mo e kelesi pe mo e hiwa tuku mo e whasi whawhanua ko ia i e taimini teu ai ma o mea toko nia haua ilo ko ia o e hauani o whako ko ia ki mama aloa ka ko e lamlele ia ko mafola fabalo atai pe foki ki Oksana Tongatapu ki San Francisco America mo e manatu ofa ko manatu e le kui ko e fikau ko ne malolo sias balu i he Ouau Malanga ko ia Sapate Konifelenisi wanoa uafa ke mea mai ia ki motol katoa i mamani pulipe ko ia wade famalo ki aganesi tuipua palu tatapu pe foki ki motol hawa toi pe angalele ko ia Oksana Tongatapu o balat ka motol ko Amerika lubsesmani deseri pe foki ki motol katoa ki aganesi yai o balat mo famalo pe ki Oksana pe mo famafola ang atong ko retio kauma foki ay Facebook ay Broadcom FM podcasting. Pafunga atabe ay kau fai patong ya ko ya me Falelotu Centenary uraki o Lotu. Ko filia paya pe foki ki Wepi le junior tare kita ko tupo lea ko awan manu malo bito mo mea mai ka mo mea mau.